Le ni tai au, a pelo ia tu sopo pelo Iesu lo tato li no tato fauna i tato aina i a mesele a ingo le fatu tua. So se mea lava o lo fa molongo mai ai. Ia le ngata fo i leo le avano o tato mo e fa marisi e tato le upu a le tua i le ni tai au. A o le a o taita ina i tato le talo o na tato a mataina lea ma faita wina le upu le tua. Tato talo whaftai te le tamai le ni tai au. Lau upu o le amatou whaano mulongo iai e iei le mana, e iei le ola, e ola ai i mātou. I o mātou o langa ta i toa tasi, maaso ta i tasi, a o mātou whaatalitari atu i le toia fio mai o lo mātou ali i whaola o Iesu. Pātai mātou te maua mai laua fionga pa ia, le awala mātou te ola ai. Ta mā ia vi ia ai lo suafa, nei māso uma e o i le whaavavau. Ta tala o mātou loto, ta tala, ta linga o mātou wanganga. Ina ia mātou whaano molongo i lo waoa o mai i le nei tai au. Whaftai ono le mafutanga a lau whanau. E le ngata i le nei whale ia mese fo i whata whaitaulanga umalapa. O lo o lau ngai na ile upu moni a le atua. I le nei tai au alu ma le mana lau upu. Whaau mina au na oeo lo tautalangia lau a fionga pa ia i le nei tai au. Ono Iesu, and we all say, Amen. Amen. Ia le tua. Whataro whatu fōi i tatu tama ia tāho o tatu mafuta i le ni tai au. O le tai au le nei, o le a tatu whaawa wina se mata upu ua tatu whaita wina i nei vai aso ua tuana i nei. Le mata upu le Ioane wha, le lau tatu o mai i le Vaega e tolu. So we're now in part 3 of John chapter 4, and we're going to be looking at verses 31 to 42. So la amataina le tato faitau le faiputolu suma tasi anga i le fasuma le lua e mawai a le manatu ia po le tato malama anga foi a o iai Iesu i Samaria sa fai o ia ma molimau i le aio sukara ina ua whaapea o ia e au ina whaapea le tustusinga Ioane apostolo e au ina huia Samaria. Ina iwa yaso la watua na ina tatou tilo e mai whaiku mua i le tolu se fulu. O vaenga la ia ua tatou maua mai i le mata upu le wha. So wha mai Ioane apostolo sa tatau o na uia e Iesu Samaria. Lona lua, wha mai o i Samaria i le aio sukara, na la wheloa i ai ma le whawhine Samaria. Lea la o tātou i loa o le whawhine. Pe fōlinga mai o le whawhine sa utu vai. O se whawhine fo i sa whaapea o na iai se tūlanga i lona o langa. Lea la na tala noa ai ma Iesu. Amen. O le vaenga e tolu na tātou malama pe faita wina ai le upo le atua nei vai aso o tua nai. Ua whata atia e Iesu le ala fua o le o langa tā lai o le ali i whaola. Ma ua vea i mata whaataitai mo i tātou. Mua tātou te maua i le whai upo se fulu. O le mea fua i fua ina mai le whai mai Iesu i le whawhine. Au mai a te au o te inu. Po ua e o le mai ia te ia, o na fōa i atu lea e ia te oe, o le vaiola. Amen? Pa mai Iesu i whaipuna se fulu, ana e loa le mea fōa i fua le atua, ma le ua whai atu ia te oe. Amen? O le mea fōa i fua le atua, le ua tatou malama, o le alofa tu noa o le atua. Prawainga lona lua o le ala fua le whata atia mai Iesu, i le tala noanga ma le whawhine Samaria, o le ola e whaavavau. Whamai whai pasuma wha, e avea i totonu ia te ia o le vai puna, e puna i lunga i le ola e whaavavau. Mana tua lewa tala noa Iesu anga i whawhine Samaria, e whatatau i le vai ola. Ai whamai Iesu, o le vai lea, e puna i lunga o le ola e whaavavau. Vaengalo na lua, tolu ma vaengalo na whana tatou whaalongalonga i le vai aso na te anei. Na tala noa Iesu i le whawhine, i le anga sala a le tangata. Whamai whai pasu fitu ma sfuma le valu.
Ua tali mai le whawhine, ua whape mai, e le ai sautane, o na whetalai atu leo Iesu ia te ia. Ua tonu lau upu, e le ai sautane, a wasa ia te oe tane to o lima, o ia fo iwa ia te oe yona po nei, e le sautane lea, o le mea moni lava, ua e whai mai nā. Tala noi Iesu i le whawhine, tala noi le mea fo ai fua. Tala noi Iesu i le whawhine, tala noa i le hola e whaa vavau. Ai tala noa fo i Iesu i le whawhine, a ngai tonu lava le tala noa Iesu, i le tūlanga o lo o lai le whawhine po le anga sala. Amen. E le I whewhe le tala noa le I whaaola, i le whawhine Samaria, ona o lea lofa o le I whaaola. So lea lai whaataatia mai e le vaenga lona tonu lea o lea la fua lea au mai e Iesu I lana tala inga mai le whawhine. I le vaenga muli na tātou whaitauina le vaenga sole na tea nei, ina ua liua la le loto o le whawhine, ma ua wheliua ina, ma whanau fōwina, ma toe whaafou e lea li I whaola le loto o le whawhine, o lea le tūlanga lena o iele tina lea, whai mai ua sa ili lo o ia pe whaape whea ona tapuai. E whaape whea ona whaatino lona o langa tapuai. O le ale tani a Iesu na avatu I le tina, whamai whai koe luas fuma le tolu, a e o mai o nā, so ua o nei foi I iai o e tapuai wha maoni la tau te tapuai I le tama I le anganga ma le wha maoni. Le wha malosi a Iesu a, le ato anga le nā o le ala fua le o whaataatia mai, e Iesu I lana tala inga I le whawhine Samaria, e whaatatau I le o langa a whaolaina ma le o langa wheliwa ina. Whaatatia mai fo ila seata mo tātou a, I loo o langa tala'i, ma loo o langa tala'i, ina ia vea oe mau, ma tangata e fia tala'i ma molimau, le tala le lei, o le ala se whai unga na tātou mau le vai aso ina te anei, whamai whai ue luas funga le valu, o na tuu lea e le whawhine o lana vai, ai alu I whea, alu watu I le ai, whamai ua whai atu I tangata, I nāo maia, I nāwa ai, I le tangata, wana ta ua maia te au, o mea umalava na o whai, pe leo le keriso ea lea. O le ale mea le wali iua, wali iua le whawhine mai le tangata na tā lai atu I ai Iesu, ma tangata tā lai. Amen? Wa vea le wheniwa ina o lona soifua ma lona o langa, ma ua vea I o ia, ma tangata tā lai, e whape vea na tātou iloa, leo ua whai mai, ua toi foi o ia le ai, ma tā lai atu I tangata, ma whape atu, I nāo maia, I nāwa ai, I le tangata, wana ta ua mai a te au, ne mea na o whai. So just quickly, as we summarize from verse 1 to 30, there are some key points that we want to identify or remind ourselves. Number one, this is a story about Jesus, and John the Apostle specifically says that he needed to go through Samaria. And remembering that Samaria, they're not friends of the Jewish or the Judean community. They were enemies of the Jews. But Jesus had to go through. He needed to go through Samaria. There was a conversation between him and a woman at the well. We now understand that the woman at the well lived a life of sin. How do we know? In the conversation or Jesus witnessing or evangelizing or sharing the gospel message with this woman, he gives us a blueprint or a template of how Jesus Christ shared the gospel. Number one, Jesus Christ shared the gospel about the free gift. We find in verse 10, and Jesus says, if you knew the free gift of God. What is the free gift of God? His grace. The second part of his template, or the second part of Jesus' evangelism of the Samaritan woman, he gives her the message of eternal life. Verse 14, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. The third part of his evangelism with this Samaritan woman, we find in verse 17 to 18, where Jesus addresses the sin issue.
when we're sharing the gospel message, Jesus gives us specifically that when you share the gospel message, we do address sin. And Jesus did not shy away from that. Amen? Once he addressed her sin, because in 17 and 18, Jesus says to her, the woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband. In that you spoke truly. So Jesus addresses the sin issue. And when he does that, something then happens. What happens? Her life begins to change. Right? How do we know? Because in the final part of his evangelism template that he gives us, Jesus, the woman then, in her changed mind and state of mind and in her changed heart, she actually asks Jesus, do we worship on this mountain, or do we go with the Jews that say that we have to worship in Jerusalem? We found out that she's trying to identify where exactly in her regenerated state, in her born again state, what shall her worship look like? And what was Jesus' response? Verse 23, he says, but the hour is coming, and now is, when true worshippers will what? Will worship the Father in spirit and truth. Amen? So the worship of a regenerated heart is in spirit and in truth. A beautiful picture that Jesus gives us today. O whaautu pea lapa le tala noa mai a Ioane le apostolo. I lana manatu autu le maua le mta koe lua sepulu fai petolu sumatasi. Ua tu sia ia mea ina ia talitonu wai outou o Iesu o le keriso lava ia. O le alo o le atua. Ina ia maua e foi le ola I lona suafa e outou o e talitonu. So e o lava I le tūlanga lea a o iai Iesu I Samaria, o loo au mai lava le fe au lea, o mea uma e tala noa ai Iesu, e whaai loa ai, o ia o le alo o le atua soifua. O le manatu e fia whaamamawhaina I le tai ao lale nei, e maua mai whai koe tolu sumatasianga I le pāse furu ma le lua. Whaautu wina tai ao le nei ua molimau Iesu I ona soo. Tolu vaenga tātou te tilo aina le molimau lea Iesu. O le molimau a Iesu mua e wha mao ni ai I lona tau sisi I le wha mua. O le molimau foi a Iesu I ona soo e wha mao ni ai I ana upu wha valo ia. Ma le vaenga lona tolu. O le molimau a Iesu I ona soo I le tai au le nei e wha mao ni ai lana upu fola. So vaenga la nai tolu e fia wha pea ngai ele manatu a le whaiaonga I le ni tai au. So this morning our sermon's focus is Jesus' witness to his disciples. So after he has a conversation with a Samaritan woman, he then has a conversation with his disciples. And I've called that Jesus' witness to his disciples. Remember, the disciples are in the beginning stages of their work. So they are sitting under the training and the teaching of Jesus, and he's starting to slowly reveal who he is. After the conversation with the Samaritan woman, this is what we're going to read today. So there are 3 parts of that conversation. So in his witness back to his disciples, number 1, we're going to find out that Jesus is, in his witness, there's a confirmation of his priority. So Jesus has certain priorities, and this is a confirmation of that. Number 2, there are confirmations of his words of prophecy. So we're going to look at what does Jesus actually prophesy here, and he shares that with his disciples. Number 3 is also a confirmation of his proclamation. So we'll look at that from verse 39 to 32. Can you say amen? Yeah, well, atato faita wina la le fai upu mua mai le fai upu tolu sumatasi. Hanga ele tolu sumal fa. Abi amatai na ili tato mata upu ile ni tai au. Tolu sumatasi au fai lea mea. Ia, au fai lea mea. Wa ai oi mai ona so ia teia.
ua whaapea mai. Rapie, nā tau mawhaia. Au whetala i atu o ia ia te i lātou. O ia te au mea e ai tau te leiloa. Ona whetau tautala ai lea o le au so. Pena au mai e se tasi sanga mea ai. O whetala i atu i Iesu ia te i lātou. O lau mea e ai, ia o whaia le whina ngalo. O le na au wina mai au. Ma wha ai lana ngā luenga. Verse 31 to 34 is read like this. In the meantime, his disciples urged him, saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. 33. Therefore the disciples said to one another, has anyone brought him anything to eat? 34. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Tolu sumawha, o lau mea ai, ia o whaia le whina ngalo, o lena awina mai au, ma whaaiu lau ngaluenga. O le manatu mua mua, e wha maunia i lona tau sisi o le wha mua mua. Po le wha maunia i le manatu po le tangata whaitau, e iai mea e sili i le manatu o Iesu. E iai mea e wha mua mua i lona whina ngalo. Au iai o ia i lona misiona i le lalolangi le nei, sa iai i lona manatu, mea umalava e whina ngalo ai lona tama. Lela na tatou whaitawina le tae au le nei mai whaipua tolu sumatasi. Whamai ona so ia te ia rapie, i nā tau mawha ia. Manatua, e mamao le ala le na savalia Iesu. Lewa tatou i loa e fia, pe lima i tu la le savalinga mai Jerusalema anga i Samaria. Tala noa Iesu ma le auso, ma le fafine Samaria. E foi mai le auso o na o e whaatau mea ai. O loo tala noa Iesu ma le fafine Samaria. E le temi tonu lea e whaitawina e whaipa tonu sumatasi. Ua whaapea o na whaolaina le loto le fafine Samaria ma uto e foi atu le ai e tala i atu le tala le lei. Au lea la ua wha pesa ngai Iesu malana au soo. Fōlinga mai i le manatu le au soo. E mana uia Iesu se wha marosi anga. Wha marosi tino le masani o tau e tātou. Whai atu ia au soo ia Iesu rapie. I nā tau mawhaia. O lo la tau manatu. O lo manatu la tau i le tino. O lo la tau manatu ina ia. Mana uia Iesu se wha marosi tino. Ai whaanongo le tale Iesu, tolu suma lua, a ua whetala i atu oia ia te ilato, oia te au mea ai, tau te lei loa. Amen? Oia te au mea ai, tau te lei loa. O le manatu mua le tai au le nei, o le manatu sili i le li i whaola, ina ia whaia le whina ngalo o lona tama. Amen. Whamaile Ioane ono whaipa tolu suma valu se i o fast food. Se su e ane ai lau lau pepa na e tasi. Whamaile tolu suma le valu anga i fast food o le Ioane ono. Le lau whaitawina. A wā o te lei a luifo mai le lani e whai loo lava loto. A o le whina ngalo o le ua awina mai au. O le nei fo i le whina ngalo o le tama o le ua awina mai au. Ia le mau lava se tasi, ua ia fua ina mai a te au. A ia o toe whaatuwina o ia i le aso ngata anga. O le nei fo i le whina ngalo o le ua awina mai au. Ia maua le ola e whaavavau e i lātou uma. O e ba ai i le atali'i, ma whaatuatua ia te ia. O te toe whaatuwina fo i lātou i le aso ngata anga. Manino le mafua anga o le whaamua e Iesu, o le whina ngalo o lona tama. Fesili le au soo, rapie, whaisau me tau mawha, rapie, e te tau e ai. Whamai Iesu, o loo ia te au mea e ai, tau te le iloa. Whamai whaipua tau sumal wha, o lau mea e ai, ia o whaia le whina ngalo o le na awina mai au, ma whaaiu lau nganuenga. Ina ia malama i tātou po le atongu lava le mea o tala no mai a Iesu. Le whamai a Iesu na tau koe ono. Whamai Iesu,
Whaiupa tōru sumareiva, o le whina ngalo whoi o le tamā, o le wa awina mai au, ia le mau lava se tasi, ua ia foa ina mai ia te au. Whina ngalo nā tamā le na sau Iesu e whaatau o le matango fie o upuna Iesu whamai, ina ia le mau lava se tasi, ua ia foa ina mai ia te au. Whamai koe whasfuru, o le nei foi le whina ngalo o le wa awina mai au, ia maua le ola e whaavavau, e i lato uma, o e wa ai i le atali. A tato wa ai la le atalea, o lo ia Iesu i le teimi le au tala normal na au soo. Ina ua tuu atu e Iesu le tala le i le whawhine Samaria, suwia le o langa o le whawhine Samaria. O le ase mea o ia Iesu. O whaamalia ina a toa lava le anganga ma le tino Iesu a. O ai le fia ai, o le toi fia ai, ona aisea. Ua ia whaatau o wina le whina ngalo o le atua. Amen. Whamai Iesu, o lau mea e ai, ia o whaia le whina ngalo o le atua. Whamai le luka, e whai luka suwiwa skulu, whamai Iesu, a wā wa sau le atali o le tangata, e sa ili, ma whaaola i le na lei loa. Le ngaluenga na Iesu sa whai a, amen? O lana ngaluenga ina ia sa ili, ma whaaola i le na lei loa. Le lai o mai au so ma le lato whaatau. Ai whamai Iesu, o loo ia te au mea ai, tau te lei loa, ai sea, o whaamalia ina atoa le whina ngalo Iesu i le whaolaina o le tangata e toa tasi. Whamai le fionga pa ia le atua, e tasi le anganga e whaolaina, aia, e oli ai le langi atoa. Can you say amen? O lo iai fui le whata oto i le whine sasa ili le tupe. Maua le tupe o na ala ia, o na whaapoto mai leo tangata uma. O mai e fia whaatasi. Pe oli sanga le na sai le whina ngalo o Iesu, ina ua whaola ina le whawhine lea. E o lava i lona i tū tangata, i lona i tū i le tino, ua whaamalia ina, ona ua whaola ina le whawhine Samaria. In the first part of our sermon this morning, Jesus speaks, or he speaks to the disciples, and he responds to their question, because their question was, Rabbi, have something to eat. Their concern was of Jesus' body, Jesus in the flesh, Jesus in his humanness, because they realized that he traveled from Jerusalem to Samaria to Sychar, and that's a 5-hour journey walking, not in a car. So they must have thought, he's probably really hungry, he's probably exhausted. But by returning back to find him in a conversation with a woman at the well, they realized that there was something different. Why? Because when they recommend that he has something to eat, Jesus says in verse 34, my food is to do the will of him who sent me and to finish the work. So they say to Jesus, Jesus, have something to eat. And Jesus' response to them was, my food is to do the will of him who sent me and to finish the work. That's his food. So what's his food? What does that look like? Because for us, it's like, well, what does that mean, Jesus? My food is to do the will of him who sent me. We find it in John chapter 6. So over a couple of pages in your Bible, in John chapter 6, verse 38 to 40, Jesus says this, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. 39, this is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. Amen. Now that's a powerful statement, right? When Jesus says to his disciples, my food is doing the will of the Father. And then later on in chapter 6,
The will of the Father is what? The will of him who sent me is that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. So when the disciples came to Jesus and said, Jesus, are you hungry? Jesus says, I am now satisfied both in my spirit and in my flesh. Why? Because the Samaritan woman has been regenerated. She has been reborn. She has accepted the gospel. Amen? Another part of the Bible, it says that one soul that is saved, all of heaven celebrates. All of heaven rejoices with the one sinner that comes home. And I imagine that's the joy that he had. That even though the disciples thought, hey, he might be hungry, he might be thirsty, he might be exhausted, but Jesus says, my food is to do the will of the Father. What is the will of the Father? Is that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. So Jesus had his priorities right. Amen? Sometimes for Samoans, our priority is our stomach. Hey. But Jesus' priority, it was always to do the will of the Father. So o pe ole autu mua ina tau sisi lava Iesu ina ia tuli loa lava le wha mua la le wha mua la lea ia whaia lava le finangalo o le tama lea la o tatou malama mai wha ipueo mata ipueo no ina ia le mau lava se tasi ua ia foa ina mai ia te ia oka se mata ngo fia lipo le tua. Amen? Okay. Manatu e lua le tai aole nei. Maua le man whai pue tolu suma lima. Angai le tolu suma valu. Lina, if I can ask you to read 35 through to 38, please. You never say 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. You know the saying, one plants and another harvests. And it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work, and now you will get together the harvest. E tau whaatasi tātou whamamole tolu suma lima ngai tolu suma valu ia. Tau te le whai ane ea. E toi whama sina I le oai I le sele ngā saito. Whauta, o te whai atu I ate o tō. Nā te pā e ia o tō mata. Ma waava ai I le whanua ua sina mai nei. I le sele ngā saito. O le sele foi. E maua lana tutongi. Ma whaakutu le fua e o I le ola e whaavavau. Ina ia whaatau oli o le lulu saito ma le sele. O le nei mea foi ua whaamao ni ai le upu. Ese le lulu saito. Ese le sele. Wo awina atu auto e sele I le mea sa auto le nganulue ai. Nganulue isi tangata. A ua o I la tō nganuenga. O manatulu na lua le tai aole ni, a o whaua wina pēr le tala noanga Iesu ma le au soo. Ua o le tala noa a Iesu I lana au soo e whaatatau I le sao nia o le au soo, mo le ngaluenga le la anga I atu iai. Manatua, a tātou vaava ai I aso o loo au mai Ioane le apostolo, o loo iai pe Iesu I le amataina o lana ngaluenga. A o iai foi la ma le au soo, o isa atu wai e Iesu ni ia o aonga ina ia sau ni ai I la tau. Lela ua malama le au soo, I le whaolei no le whawhine Samaria. Whai atu Iesu, o lau mea e ai, o le whaia lea o le fina ngalo, o lena awina mai au. Le whaiupa le tolu suma lima, e au mai ai le ata o le sele ngā saito, ma le luluunga, ma le selenga. So o upu mai ai whao ngā e tangata ma lue whanua. Le malama ai
tātou e ngā lulu e whanua I Samoa. E iei le teimi e totō ai, e iei le teimi e lulu ai le whatu. E iei le teimi e whaatalitali e fo I la le tutupu ifo ma le tutongo ae o tongala au ma lau aina. E iei fo I la le teimi e sele ai. Pei lau I nā olo au mai e se ata whaataitai e Iesu a o tala noa I le au soo. Whamai le tolu sumalima, tau te le whai ane ea, e toi whama sina, I le o ai, I le sele ngā saito. Le teimi tonu lea sa tala noa I Iesu I lana au soo. O loo iai le vaitau le tausanga o loo whaatalitali le tupu wae o mea tuto. So o loo whaatatau lava le tala noa Iesu. I lana au soo ma le tūlanga o loo iai le whanua. So, whai atu Iesu I lau so, e tue whama sina I leo o ai le sele ngā saito. Ai aina le awhalona lua whai upule tolu sumalima, whaauta, o te whai atu ia te o tau, I nā tepa e ia o tau mata, ma vaava ai I le whanua ua sina mai nei, I le sele ngā saito. O le arefe au lea au mai Iesu. So, toi fo tasi ata tau wawa ai anga I lunga I whai upue tolus fulu, ma le whai upue luas fulu ma le iwa. Ina ua toi fo I le tina Samaria I sukara. Whamai, ho maia, I nā wa ai le tangata wana ta ua mai a te au o mea umalava na ofaya, pe leo le keriso ea lea. Whamai le whai upue tolus fulu, ona lato wo ai lea I tua o lea ai, ua o mai ia te ia. Ina o whaangongo tangata I le molimau a le tina po le whawhine Samaria. Whamai whai pua tolus fulu, o na lato wo ai lea, I tua lea ai, wo mai ia te ia. Whamai Iesu e whai pua tolus fulu ma le lima, e whaapea mai o to, e toi whama sina I leo o ai le sele ngā saito. Whaauta o te whai atu ia te o tō. I nā tepa e ia o tau mata, ma vaava ai I le whanua ua sina mai nei. O le ale ata leo o tau mawhaile li whaole whaata atia mō lana au soo. O le tali, o le ata le tau mawhai Iesu e whaata atia I lana au soo. Whamai Iesu, te pahae o tau mata, le ale wino le whaukunga nā, au soo, va ai fo I la. Ba ai le moto tangata lai a ngai mai. Ba ai tangata o sukara lai wa mai ono le molimau al whawhine Samaria. Whamai a, te pā e o tō mata, ma va ai I le whanua o sina. O le al whanua le tala no mai e Iesu, le whanua o ngana. Amen. Au mai le ata whataitai o le whanua o mea tutoma mea ai. Ai whamai Iesu te pae o tau mata au soo. Wa ai le motu tangata lai a ngai mai. Sele ngā saito o nei I ai. A pe whiona tato I loa le sele ngā saito. Ai whamai whai pa tolu sumaliva e toa tele Samaria I lea ai ua whaa tua ia te ia. Whamai whai pa fasu matali tasi ua atili ai ona toa tele. A tau lo se whai numera, e lei se numera, Whamai e toa tele, mawāti li ai ona toa tele. Lono winga, I le tuspa ia, e le ma whai ona whai tau winga le au whai. Ai whamai o sukara, o se tasi o ai. Ai whamai a, o whaatua tangata o lea ai lea. O whaalongo tangata I le whawhine Samaria, e iei le tangata wana ta uatu ia te ia, mea uma na whaia o nā lea, whamai whai pa tolus fulu, o na lato o mai le tua lea ai, I le mea lo iai Iesu, ma ona soo. Ai whai atu Iesu I ona soo. Whamai, te pā e ia o tau mata, ma vaava ai, I le whanua ua sina mai nei, I le sele ngā saito. Lea la, e wha mao ni ai, upu whaavalo ia a Iesu. A o a ngai me tangata nei, o le whina ngano Iesu, o tangata umalawa le a Iesu kara, o le a whaolaina
le taimi le nei a. O le a sele sele ngā saito a. E wha mei whai patolu suma le ono, o le sele fo'i, e maua lana tutongi, ma wha putu le fua, e o I le ola e wha babau, le fua lea o nganga tangata I olo anga I mai a. Le fua lea e o I le wha babau, le ola e wha babau. Wha mai le whai patolu suma le ono, ina ia wha atau oli ea, o le lulu saito, ma le sele. O le whai atu Iesu leo so, o le a sele o tau a. Mana tō o le la a mata ngā ringa au so a, le train. O le a mata o na o ina Iesu lana au so. Wha mai Iesu te pae o tau mata, lau a ha I mai le sele ngā saito a. Ai wha mai pepa tōru suma le ono, ina ia wha atau oli o le lulu saito, ma le sele. O ai le sa lului o le nua sukara, le aio sukara. Le whawhine Samaria a. Le whawhine ana sala le sa utu vai. Le whawhine le sa wha mangaloina ana sala, tuula na mea utu vai, ai fo'i le ai. Lea wanga I mai. Wha mai Iesu, ina ia wha atau oli o le lulu, saito, ma le sele. O le awa onga leta ma whai Iesu ina ia avatu le au so'o, talitonu mai o au o Iesu le alo o le atua. O ana upu whaavalo ia. Mana tua I tau nuu mai. Ana whai atu Iesu lana au so, te paha e o tau mata a. I le sele ngā saito. Tolu suma fitu. O le nei mea foi e whaamao ni ele upu. Ese le lulu saito. Ese le sele. E whape nā foi la tātou I o tātou o langa a. Tolu suma valu. Ua o au ina atu o tau. E sele I le mea. Sa o tau le ngā lue ai. Na ngā lue I tangata, au o atu o tō, I la tō, ngā wenga. Can you say amen? Nei, mānei ale, māteo nei e iwa, whai pua tōru suma le lima ngai tōru suma le valu. Ua whata amino Iesu le ai, ua umona maona whaao ai. Wa o la tō su nako mata lai le tala le lei o le mālo. Wa ia wha mālo lo fo I mai uma ma mai ti ngā uma o le nuu. O sila fia I ele moto tangata, o na muti vale ai lea o lo nā lofa I a te I lātou. O na walai loa I lātou matu la fua ina e peo maa moe e le aiso lātou leo. O na whitalai atu lea o ia I ona soo, e tele le saito sele ina, au le awhenga luenga e to I titi ia. O lea, I autou ai o iatu I lea lii e ana le saito e sele ina ia awina mai e ia ni e ngā lulue I lana saito sele ina. So le ata langa le tasi o lo nau I ai le loto o le I whaola. O le ale sele nga le o lo nau a Iesu ina ia whaola ina ngango tangata. Ina ia whaola ina tangata. Amen? Okay. So let's give you a summary in English. Can you say amen? Amen? So this is where Jesus is confirming his words of prophecy. Jesus has now said to the disciples, for my food is to do the will of God. He then says in verse 35 these words, do you not say there is still 4 months and then comes the harvest? So Jesus is now using the harvest. So everyone knows what a harvest is, right? There's a field of strawberries or food. People plant seeds, and then they wait for those seeds to grow. And roughly in Israel in Jesus' time, there was about a 4-month growth period, right? So they'll wait for about 4 months for it to grow, and then they will actually reap the harvest. What does reap the harvest mean? That they'll go in and bring all of the fruits out. They'll bring all the pickings, and they'll bring it in. So that's the analogy or the example that Jesus gives. He says in verse 35, do you not say there are still 4 months, and then comes the harvest? Jesus says, behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. So Jesus is having a conversation with his disciples. I want you to go back to verse 29, because in verse 29 and in verse 30, the woman that was at the well leaves her pot and goes back to Sychar. She goes back to her town and she tells the people this in verse 29. She says this,
come and see a man who told me all the things that I ever did. So when she was transformed, when her life was changed after having a conversation with Jesus, she goes back to her people, to Sychar, to Samaria, and says, hey, come and see the man who told me everything that I ever did. Verse 30, it actually says, so they went out of the city and came to him. So hold your thinking there. Now Jesus is having the conversation with his disciples. And the disciples are saying, okay, then his food is to do the will of God. And then Jesus says, you say that in 4 months the harvest comes. Behold, I say to you, this is the words of Jesus. He says, lift up your eyes and look at the fields. Jesus is actually talking to disciples literally. He says, lift up your eyes and look at the fields. What do the disciples see? The disciples see the whole town of Sychar heading towards Jesus. And the people of the city of Sychar are heading towards him. And what does Jesus say? He says, look at the fields, for they are already white for harvest. What is he talking about? It's the harvest of the heart. And he's telling his disciples, you guys better get ready because they're coming this way. Why? Because we're going to reap the harvest of the heart. It's the work of salvation. Christ's whole heart was for the lost. And I love that verse in Matthew 9. I put it up there, but I'll quickly read what it says in Matthew 9, verse 35 through to 38. I'll just read 37 and 38. Then Jesus says to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. When Jesus is talking about the harvest, he's using a phrase, an example. Hey, just like reaping the fruits of the harvest or the field, that's exactly what he's saying to his disciples. As people are heading towards them, he's saying, he's prophesying. The people haven't even arrived, but Jesus is declaring that this lot of people, they are about to be saved. Amen? How do we know that Sychar becomes saved? Because in verse 39 it says so. Many Samaritans of that city believed. In verse 41 it says many more believed because of his own words. So we know that at the end of the story, the Samaritans were saved. But before they were saved, Jesus was saying to the disciples, lift up your eyes, amen, and look at the fields, for they are already white for harvest. So Jesus was encouraging. And again, John the Apostle, he uses these words to confirm that Jesus is the Messiah. Amen? So ole loto ato o le tato ali'i a whaola. Ina ia whaola ina ngana. O le whaamalosi ato a Iesu i ona so'o. O lana tatalo ina ia whamai tatalo i le atua o le sele-selenga. Le whamai le māteo. Whamai o lea ia o tau ai o ia tuai i le ali'i e ana le seito e sele-selenga. Ina ia awina mai e ia nienga rurue i lana seito e sele-selenga. So le manatu lona lue le tai ale nei, e whaamau ai, upu whaavalo ia a Iesu. Ina o whai atu Iesu, o whaamalosi atu Iesu i lana au so'o. Te pa e io tau mata, ai sea o le a sele-selina. E whamai e oli le lulu, ma le sele-sele ina ia whaatau oli, o le lulu saito, ma le sele-sele. Manatu muli e maua le tātou i le whai po tolu suma 5, anga i le tolu suma 4. 35 to... Yep, 35 to 39, sorry. 39 to 42 is our final part of our sermon this morning. If you whai wina whamon mole le wha Samoa, Michaela, if you can read verse 39 to 42, please, for us.
Samaritans in that town believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I have ever done." So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them, and Jesus stayed there 2 days. Many more believed because of his message, and they said to the woman, "We believe now, not because of what you said, but because we ourselves have heard him, and we now know that he really is the Savior of the world." Amen. E tata tō whamamule ia, e tō tele Samaria I lea ai na whaatua ia te ia. Ona o le upu a le whawhine nei a whai atu. Wana taua mai a te a o mea o malawa na o whaia. Ua mai pui tangata o Samaria ia te ia, ona lātou ai oi mai lea ia te ia. Lātou te no nofo mai lātou. Ona nofo ai lea o ia I lea mea, ia soelua. Wātiri ai ona toa tele o e na whaatuatua ia te ia, ona o lana whetalainga. O whai atu foi I lātou I le whawhine. E le ona o lau upu ua mātou whaatuatua ai nei ia te ia, a wā o I mātou lava ua mātou whaanongonongo, ua mātou I loa foi e moni lava, o le whaaola le nei o le lalolagi, o le keriso lava. Amen. E le ona o la upu a mātou whaatuatua ai nei ia te ia, a wā o I mātou lava, ua mātou whaalongolongo, ua mātou I loa foi e moni lava, o le whaaola le nei o le lalolagi, o le keriso lava. O le manatu muli muli, e whaamaunia I lana upu fola fola. E whaamaunia I lana upu fola fola. Whamei to o tele Samaria I lea ai ua whaatuatua ia te ia. Ona whamei la ia whai koe whase fulu, ua mai fui tangata o Samaria ia Iesu, o lātou ai oi mai ia te ia, lātou teno nofo mai lātou. Mana ea mana onga o lea ai a, amen? Whamei mana onga o tangata Samaria, o lātou ai oi, tatou no nofo mai lātou, whamaila ia o le tali a Iesu malana au so, o na nofo ai lea o ia I lea mea, I aso e lua. A o manatu la I le tali a Iesu lea ai lea, se alii whaola I nā alofa a. Manatua, o le ai lea o Samaria masukara, o tangata e itangia I uteia. O tangata ua tuulafua ine tangata I uteia mawhai mai ele o tou ni a Israelu moni. Le tatou te ilo le talaanga o le o tangata Samaria mai le lua tupu mta o pesuma fitu. Ina ua nofo, ina ua whaatafuna ina ia ituainga se fulu o le malo pito I lungo Israelu, whamai ua whaanofo ia e nuk ese. Ia vaenga I o lau ele leo whaingoa ina o Samaria. Lela se lau tau sanga talu mai le vai teimi na whatu lai mai eile aile o Samaria. Na tupu ai pia le feita nga ile I le vau tangata Samaria ma tangata Uteia. Aina ua talia ma maua e tangata Uteia ma le aio sukara le talalelei. Whamai wa latu ai oi atu ia Iesu, tato no nofo mai mātou. Whamai Iesu, o na nofo ai lea oia, I lea mea, I aso e lua. Te mitonu ana, ta fia sukara fua, amen, ta fia Samaria fua. Anau iai le te mina, man, o le ase la mona ia te tatou, I le nofo ai mo aso e lua ma le alii whaola. Pio le nganga le nao o tangata o lea ai. Whamai vei pe whasu matasi, ua atili ai ona to o tele, o e na whaatuatua ia te ia, ona o lana whetalainga. The final part of our sermon this morning is confirmation of his proclamation. So in verse 39, we see that many of the Samaritans of the city believed. Then in verse 40, it says the Samaritans had come to him and they urged him to stay with them. So Jesus and his disciples decide to stay for 2 days. Remember, they were only passing through Samaria. Remembering that Samaria is an
enemy territory of the Jewish people. They are hated by the Judeans. They are hated by the people in Jerusalem. But Jesus and his disciples decide to stay for 2 days. To the Judeans and to the Israelites, to the Jewish people, the Samaritans are Gentiles. And who are the Gentiles? We are. We're not the chosen people of God. So the Israelites, they have the right to say, we are the chosen people. So the Samaritans, after centuries and centuries and centuries of being overtaken by Gentile countries, the Judeans and the Jewish people say, you know, they're worthless, just like the Gentiles. So Israelites have nothing to do with the Samaritans. What does Jesus decide to do? He decides to camp there for 2 days. And verse 41 says this. Verse 41 says, and many more believed because of his own word. Jesus spent 2 days, I imagine, 48 hours of Jesus just teaching them and teaching them and teaching them. And the disciples sitting there going, whoa, whoa, hey, amen? And it says that many more became believers. There's a difference between the Jewish people, the Judeans, and the Samaritans. E iei e senga o tangata Iuteia, o tangata Samaria. Tangata Iuteia, o ila tauia na latu sa'ili ina ia fasioti Iesu. Pamai tūlai Iesu i le sunako i lona lava nuu i Nasareta, uma na fola ina Iesu le upu, ai whamaila ia o na alea. Whamaila le luka na e sumal whawhai upu e lua sumal valu, ma le lua sumal eiva. I Nasareta lea tala noa Iesu i lana launga i titono le sunako. O whaalongo i lato uma we le sunako i nei mea, o na lili au wai lea o i lato. Wa lato tutu mai, matuli ia te ia I tua o le ai. Wa taitai fo ia te ia I le tofe o le maunga. Ua tu wai la lato ai. Ina ia lato whaati tō ifo. Ia te ia. Launga Iesu le sunako Nasareta ai whamea. Fiuma nausen ia tangata Nasareta e whaati tō I le tofe. Ai launga Iesu I Samaria. Whamea. Whamaile upua tangata Samaria. E le ono la upua mātou whaatuatua I nei a te ia. A wao I mātou lava. Ua mātou whaanongolongo. Ua mātou I loa foi. E moni lava. O le whaaola le nei. O le lalolangi. O le whaaola le nei. O le lalolangi. Whamai tangata Samaria. Whamai tangata Sukara. E ui lava o I mātou o tangata o nuese, o tangata o le lalolangi. Israelu a wai sa o lava e mai ate o tau le whaaola o le lalolangi. Ai lea whamai a tangata Sukara, whamai e moni lava o le whaaola le nei, o le lalolangi. Lea wao whiai ma mātou. Pea le molimau ngā tangata Samaria a. Whamai wao whiai mai mātou, lewa mātou whaanongolongo, lewa mātou I loa, e moni lava, o le whaaola le nei, o le lalolangi, o le keriso lava. Le ai mase a aio Israelu na lato whaia le moni mau lea. I le tala anga atoa o le olanga o Iesu, au mai le tala anga o le a ai lato te whai mai o Iesu o le whaaola o le lalolangi, au mai I le nuuitania. Ele I whai mai e tangata Jerusalema, ele I whai mai ai ni whaitaulanga. O whaitaulanga ma tangata o Jerusalema na lato sa ili ina iha whasioti Iesu. A waina lato ta ua o Iesu o le whaaola o le lalolangi. O tangata I tangia. Samaria. Samaria le ana si ia le fata oto Iesu a pesili le tusi upu. O aila o tua oi. Ai whamatala Iesu le tangata na alu malanga I le awala a.
Alifol faitaulanga pasiloa. Alifol salevi pasiloa. O ai le tangata nanga lelei, o le tangata Samaria. O le tangata Samaria. O i lātou ia, na lātou mafuta maleali. O i lātou ia na itangia. O i lātou ia na tū la foaina. O i lātou ia na whamai Israelu. E mai a mātou le whaaola. Sao. A waina talia le whaaola. Tangata esi. Tātou, O le alofa le nao le atua wa whaasafua. E le ngata ia Israelu. O tangata na ia filifilia. A wao fi ai le lalolani atua. Le whamai ei tangata o sukara. Whamai walato whape atu i le whawhine. E le ona o lau upu ua mātou whaatuatua i nei a te ia. A wao i mātou lava. Ua mātou whaanongolongo. Ua mātou i loa. E moni lava. Le whaola le nei. O le lalolani. O le keriso. Le ala wao fi ai tātou. In the final part of our sermon today, Jesus stays with him for 2 days. And in those 2 days, I can imagine that it must have been an amazing experience. But there's 2 key differences between these 2 groups of people. One group of people is the chosen people. They are the Judeans. They are the Jews. They are the ones who the Bible prophesies that the Christ will be born to the Israel people. Amen? But they're also the ones that wanted to kill Jesus. But listen to the response of those who were hated by the Jews. Listen to the response of those who did not want anything to do with them. This is their response when they heard the gospel. In verse 42, they say these words. Now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know this is indeed the Christ, the Saviour of the world. None of the towns or the cities in the greater Israel were the ones given the opportunity to declare that Christ was the Saviour of the world. It took a disregarded nation. It took a nation that was hated by the Israel people, where Jesus chose to go, and it says he needed to go through Samaria. He needed to go to the woman at the well. He needed to go to the community of Sychar. And what did that city say? They said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world. And I love the fact that they said that he is the Saviour of the world. Because John the Apostle has now recorded that Christ is not only the Saviour of Israel, but he's now the Saviour of the world. And that's why we're saved. Amen? God extended grace to the Gentiles, where we now have the opportunity to come before the cross. Amen? And so this final thought, confirmation of his proclamation. Ole manatu ole nei afiafi. Ina ua talitonu tangata ia, whamai o tele I lata ua talitonu. Aisea, whamai whai pui whasu matasi, ona o lana whetalainga. Ole manatu whai ua tato launga le taiao le nei, ona o lana whetalainga. O le ale siwingo le upu na whetalainga, ona o lana upu. Amen? O le ale mea le lo lima, o lana upu. Whai winga le manatu I le taiao le nei, I tusi e lua Romas fulu whai pus fulu ma le fitu whamai. O le nei, e tupu le whātua I le tau longo atu. O le tau longo atu foi, o le awhionga lea a le atua. O le ale ala fua le whatatia mai Iesu mo tātou. Lua sona mafuta Iesu matangata o le aio Samaria. Amen? Ai whamai a tangata o le aio Samaria, o matou talitonu, o le whaola, o le nalolani. E perus e whawhai pes fuma le lua, whamai le whaipulea a le tustala e peru. A waulo o ola le fionga le atua,
o loo matua na lue fo'i, o loo sili fo'i lona maai, I pelu uma e whaatau maai I tū. O loo vae fo'i e o lava I le vavae e seina o le loto, male anganga o ngā tino fo'i ma ano iwi, o loo wha masino fo'i I manatu ma whiwhilinga o le loto. To finish us off, it's when the Sakar people and Samaria, when they were listening to Jesus, in verse 41, it specifically says that many more believed because of his own word. And just to bring it back to us, amen? They believed because of his own word. Whose word? Jesus' very words, amen? And I imagine that we would have been just as excited and just as privileged as the Sakar people or the Samaritans if we were there. But we're not, amen? But what we do have is his word. And I just want to finish off with these two verses. In Romans 10:17, it says this: So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I encourage you that when you share the gospel message, that I encourage you and urge you to share the word of God. In Hebrews 4, verse 12, it speaks this about the word of God. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and as a discerner of the thoughts and intents of the heart. O le upu le nā le atua mo I tātou. Amen. Ua whaataatia mai e Iesu, whaaspono lua whai upu o le mtapu e wha leo o tātou whai tauina. Ai o loo taatia mai e te tono o nā whai upu e wha se fulu ma le lua. Le loto a tō Iesu ina ia wha o la ina tangata. Upo Iesu I lona o soa, te pa e ia o mata awa ua sina le whanua. Amen? Ia vea oe mao o tangata a whinau. Amen? Tangata ina ia nau pe o le loto o lo tatou whaola. Ina ia wha o la ina o tatou ainga ma se mani tangata se toa tele o nau lau molimau. Wha manuia le atua ia te oe I le neitai au. Wha aftai le atua o nau lana upu. O le au taitai nei tātou le tatalo, pamole, te pun mailau tuspa ia, tātou tū lai mai, tu atu lau loto I le atua le neitai au, o le au whae minei tātou le tatalo. O le tatalo lea, o te manau ina ia whataitai mai uma tātou, amen? Ia vea le tatalo mau lava tatalo. This prayer that I'm going to pray, I'm going to ask that you would repeat after me some of these words that I pray, amen? And you can make that your prayer. Is that alright? So you make this your personal prayer as we continue to pray together. So, tatou te talo, I'll pray first in Samoan, and then I'll finish off in English. Tatou te talo, whaaftai tele te mā, I lau upu I le neitai au. Ua ou whaalongo, ma ua ou langona. Whaafetai tele lava tamā. I lo wao o mai, I lo whaatonu mai. Tamā, ua e sila fia lo uloto. Ua e sila fia foi o manatu. O au o le tangata ana sala. Ma ua o sau I o luma I le neitai au. A fio mai lo uloto. Whaafou lo uloto. E pei o le whawhine Samaria. A vea au o le ala vaa o lau tala le lei ina ia wha o la ina anganga mo lo malo whaafetai le atua ua e wha o la ina lo wanga I le neitai au. Father,
Father, I pray and I thank you for your word. I thank you that you will continue to teach us through your word. May I be like the Samaritan woman. When she was changed, she spread the good news to those who needed to hear. Use my life, Lord, according to your will, according to your purpose. Thank you, Lord, for loving me. I bless your name now until forevermore. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. After tele tamale ni tayo. After you know le aba noa o mato mawa. Mato te tala noa I lo. After you lo wa mai. After you lo lofa mai. Ai wina ni Iesu lobi ina ono Iesu. Amen. And amen. Yeah. After taso lalo mai lalo.